Aku minta tuh ngapain kau Denny sepasa di Andre melupuri kabawan. Harusnya dia nak mati. Aku begitu kampung ni. Aja mak kita ning sakau ye. Kali pasaka. Majaloto tapok kalusung mimo ka tu. Macam ali sa di balamu manre. Semamu tu di pada solo la kurasiri. Wah, itu dua bantu kiri-kiri ka. Upat tong iyan na ako macaihin na sabato malupo. Pak Menteri, percaya itu mumiko kung kupupau. Memang dia di Solo, tapi ngerar di Sota. Dasar itu nyidi mursu serisi mutu di padesa. Dia agak masuk. Cocok masang itu. Iku Pak Menteri, dia metu gaga sirimu. Ya di kampungku, nape matu mapen redwi. Kalima ni manre. Peko cara, apa sapi na kalendro, mengerti topo pun nagawe. Burni nak begitu. Cakale tampung. Memang di kampung mo pasti pengata tawe. Seandainya dia mendadak. Namari waktu itu sapi gulen rong ako, harus dilolongi ko. Puri Pak Menteri. Hamakon